Kajing yo rung lan kibrio na Bangladesh siapa upot usam kari India hi kadai na kajing suba badan kibayalam nanti kibalongkum kidala laong kinoyalam na lightly kijeli traikam ke KSU Southwest Khasi Hills District wat la kimpat la ban pinsisya ya kane. Habakran sikilat patai kubor haka laipau tre unai tung araja arpusau kinoyalam ke KSU South Semper Circle Balat Border Area Circle bat kalauba Border Area Circle kilaong bagi video kibala sapriang dangshan bagi Bangladeshi kila wan rung syari India daki lieng kepenpau ke jingyo alat ke balat lan bha. Jeng wan kiu jeng kar banglang atpai kiri akini kriat si adon ka juga video adon lagi kubor kadai halor ke jing wan kiu juga ni kar banglang lembai juga kilin no hak itu kitain jui kepada po balat border area kata ki hapo juga East Khasi Hills District kepada kitain lapani pendangar te nakaleng jungi juga sen hadin pengiyo ke jing jor ba kepada berkejing wan kiu kak juga di kar banglang kapor yo ke jing tip hama hakashitayo kidang nur baman kiu hadu arsin berlaisin banwan kromal banwan tamding na kijaka di bahap opo jongka jela kejungi te ke bang ni singo kala kalomba kumno kini kar bangla kila ban kiu shadu kini kibenta kamtam kibenta ki bolong markap berkesenong dengar KBSF kita nonton nadu ke lain lalpani te re ibu jingkli kan ya kita kipor berpech to kamtam KBSF kumno kini kar bangla ki lain banwan hadu ke jahap duduk jan senong jo kadangar te ha bere berkene nagaleng jungi ila pensno ila bu ya ka appointment ya DC te nagaleng jungi ro ila pular ni ban sai kundu na sai kasi te ngin sai kundu na sai kasi bere bara kanen kam nang ta ba ke ba mi kwa bene tu pi kalong ba ngim shania ya KBSF balada KBSF kedon syang to balik island di karbangla ba kinman sedu pathan jangan pi nomor ba kajing wan kiu ju kini karbangla ngim la ban ong ba kiu wan tang ban tam ding la ne wan tam mau re ka no tamba kalong ka jing maru ya ka jela kari ke jungi ba kini urung la nam ni hamtam mentang ki fencing gidon ya KBSF gidon te balik la island karpang kini karbangla ba kin karma wan tam mau sedu jika kasih ke jungi te halo jong kade ko mangapong dan mentan nagaleng jungi sai ko DC bagi saya keren kamba bede kene hak bede berkata kejinglah putri tokowe kumbang batai mentan ba kadai be kejing wan kharding berkejing wan karma kabar bede kata kejing keli kejing pi kalong be kejing pedung karbangla nam ta poi sedu kini kede ceka kalkum kataru kadon kejing sia te andre nagaleng kejungi nagaleng kasen na pos pon ju pelong ki checking kamtam di kali bakiu men step na kilai sanatola na balat nomor bubuni gidi kali bawa nak sunatullah panukria ki baki di karbangla te andre ya kejing checking kejungi nak kapor dang menen katayo kada kasi balai dengan tayo dang le kata te andre tam semladon bangim semalap itu kita kibandu ki briu ki baitu sakitu ki jakaba kidon ki briu ki baju long kum ki dalal ban kum koi briu sakini di than andre ya kataru ni palap tikna te re lada nakaleng jungi kasen ngilap ki kataru ni ailat ki kita ki briu baki long kinong penjot dan ki kurun ya kari berkejat briu jungi Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya